Omo sini tagarjala weightlifting coaching center orono sengse rongno weightlifting phrengo omo sini manai rok seng government no manai kaisa coaching center lokoni omo sini south tagarjala school ni kaisa room seng salai nakha omo sini south tagarjala school Thangnai October sini tagarla coaching center ni engai thanginai selero weightlifting agartala ni NRCCO thangi bro district level thangi bro medal man phekya pedi sengke tabuk borong ni certificate phaisa boijak borong certificate rana bagai ang koyo sini PI no borong ganang motilal de borma borong ni certificate ya pharban Yatana kansa jantan janjani Borok district level thangai tini certificate borok mankha sini amchaini no PI borom ganang motilal de borma borna borni certificate ya pharga Fadingka sing tini kok thai thin singlaina sini thangnai rokno norok bo level ni thangai bo category ni thangai norok medal mangkha abonor kicha saikhananti khorja ge ani mungke himo deborma taru coaching center theke thangmani energy so thangmani nang bo level ni thangai medal manga nang district level thangmani ko third position tikha bese keji 67 ni na pari ka sengte korjan sengsengle na an mungke prince deborma ang taujala poriwa class 12 angke ang taujala center theke weightlifting thangnan bagai NRC yo thangnan bagai ajaga competition khaye medal tu phekya first second khalakya angke ani body weight ko 69 angka jan the thangai abo ko sub junior ni the thangani acha prince no kicha khanamani thangnai bo sala bojani national thangna bagai punjab ta thango borani khanamani arke bahaying buka aro kankano thang phaiman no angke sing khakhayo hani thangmani no angke tikiliya angke sing certificate roksimi mane select only certificate man tu phekya sunla bo jaga thangai abo abo angke Rajasthani Udaipur mana kono rank tiki bolia 7 position tiki cha bela hambai ke takhon mungke an mungke buar dibruma an tagarjala coaching center ni theke NSRC no thangai first position mangka 59 category district level first mana gold medal makha kini gold medal kisa chaki phongla acha bela hambai keneng tagarla coaching center thango na tagarla coaching center thangnung weightlifting ni na acha ninga an mungke deborma ang taujala coaching center ni ngai NSRCC yo participate khai thangai kya ani category ga ke 49 ang aro thangai third tukha mana tak takhon mungke Anmong amrut deborma level kani NS coach weightlifting ni referee plus buskango international ni referee borman sujug nai tong ang mane chance lamani man chesta khai tongo abo tagarjala center ang coaching khai tongo acha nin sarero asek je thanginai khanamani nemo 2021 sengwani sao ka asuk somkomoyo bahake nangni sararongno medal tubir phaiman kham bahai ma tongnim bkha actually abo to phurungmani thani no post ni thani no abo
plus borok player ni thani bo so posimia borok bo kaham ke jate mind sa kaham ke no borok na sigei thangka game no tabo borok je thangmai nam to borok ni success si gang to just bom sanai si borok no obsu no bonang komake lead khaini tabo borok state of chance mangkha bskango borok khakhai tep kaham ke thanga nai tabo coaching theke no thangini borok thangi kha je to sangmo tebo mane tep ti sanan chesta khai to mango borok state level chance mangkha state level ke bojagang nai state level ke বিশাল গরম না স্টেট লেভেল কানি নরনি খর বছর সবই তত কারণে খরং নাই সবাই নেই খরং ইসু সবই নাই তো বেলা হামবাই স্টেট লেভেল সবই ক্যাঙ্কে তো নং সং নুকলাইছিনাই ফাড়ি কেতে খরচা সিনর সিনা আম চাইনি না খরচা পিয়াই ও স্কুলনি ন আচ্ছা নং কিছা সোংনাম জমগাই নিনো সেন্টারনি সেরেরক থঙ্গै মেডাল মানি ফেগা আমনা তো ইনতাম সানাম সং belai kheno tongthokang rerongabo jong utsaho marnai taibo jara khomni bisingo borok omake performance phunugui nai je borok district level khorta champion angka bas kg ni ko 59 kg ni bo gongka bo champion ka district level borok state level participant kainai bongni performance taibo kahamangthang abono nayo ang khoroksa pi coaching center ni no gatai weightlifting ni khorsa member aja bela hambai